Real Madrid yakomeje ngo igomba kubona defense imbere kujya mu gikombe cy'isi cy'amaklebe. Ni ibintu mumaze kumenyera hano kuri The Sport Show, na makuru meza y'imikino ya Here Upon, aho tuba tugana kwigura n'igurisha cyangwa se ku makuru yenda agenda avuga mu mupira w'amaguru. Ni kuri The Sport Show. Uyu ni Dako, umuntu mwigimere kiri muri Bombe Diamond wa Gaciro Football is always my life. Na makuru meza cyane, na makuru aryoshye cyane, ni bombe, ni ibintu bitangaje. Tera gatebe ntuze gucikwa, uribaza ngo nayahe. Jeremy Frimpong, Dean Hussein, Tijan Leaders, Florowitz, Jonathan Tai, Matthias Cunha, Saliba na Konate, ndetse na Lucas Vazquez muri Real Madrid. Ndagira ngo musebe gukora subscribe, ukore follow, ukore na share kugira ngo uzajya ubona amakuru ku gihe ndetse ukurikirane nawe ibiganiro umunsi ku munsi. Nadako na Ruhago. Reka dutangire rero kuri uwo bita Jeremy Frimpong urimo uraganizwa n'ikipe ya Liverpool kugira ngo barebe ko bamusimbuza uwo bita Trent Alexander-Arnold wamaze kwinjira mu kipe ya Real de Madrid. Ni ibintu bimaze iminsi bimwe biravugwa. Jeremy Frimpong ni umukinnyi wamaze iminsi muri Bayer Leverkusen, ameze neza. Bayer Leverkusen na Liverpool barimo baragerageza kugira ngo baganire, kuko Liverpool yamaze kubona ko igiciro Jeremy Frimpong afite miliyoni 35 z'idolari nagara amafaranga menshi ku buryo Jeremy Frimpong adashobora kujya kwinjira mu kipe ya Liverpool kugira ngo ajye gusimbura TAA Trent Alexander-Arnold wamaze gufata amasezerano mu kipe ya Perez, yamaze kubaganiriza kugira ngo amujyane mu ikipe ya Real de Madrid. Rero uyu Jeremy Frimpong ni umukinnyi wa Bayer Leverkusen, akina nimero 2 cyangwa akina nimero 7, ariko uyu Jeremy Frimpong Liverpool n'umutoza uyu nguyu bita Arne Slot amaze kubona ko ni umukinnyi ushobora kuza gusimbura Trent Alexander-Arnold, ndetse akajyana na formation umutoza asanzwe akina, imikinire y'umutoza asanzwe akina tactically mu mikinire ya Liverpool. Umutoza ashaka kuzakina uwo bita Arne Slot ni imikino ishobora guhuza n'uyu Jeremy Frimpong, dore ko bose ni abadash. Kandi none uyu mutoza aravuga ati uyu ni umuholandi, yakumvikana na bagenzi bano dufitemo, yabasha kumvikana na Gakpo, yabasha kumvikana na Gravenberch, yabasha kumvikana na Virgil van Dijk. Urumva nyine n'aba defenseur ndetse n'abakinnyi b'imbere barimo b'abaholandi babasha guhereza umwuka uyu mupeti witwa Jeremy Frimpong kugira ngo abashe kubana n'abakinnyi b'ikipe ya Liverpool bigende neza. Ubwo rero urumva ko ikipe ya Liverpool ishiza n'imbaraga kandi n'ibiganiro iragereza kubiganira na Bayer Leverkusen. Uyu mukinnyi Jeremy Frimpong we yamaze kuganira n'ikipe ya Bayer Leverkusen, anababwira ko ashaka gusohoka akajya kugerageza ubundi buzima bushyashya, akajya kugerageza kureba ko yakina n'ahandi cyangwa mu zindi ligue, akareba ko bishoboka. Nyuma yuko target ya Liverpool imaze kugaragaza ko Jeremy Frimpong aza gusimbura Trent Alexander-Arnold, Jeremy Frimpong nawe aragira ati ngiye kujya muri Liverpool ni ibintu nakishimira cyane, byananshimisha cyane. Rero ibiganiro bigeze kure, barimo baraganira hasi hejuru. Miliyoni 35 nagara amafaranga menshi ku buryo Liverpool yayabura. So igisigaye rero no kumenya ngo ese Liverpool yaza kugira amafaranga vuba kugira ngo Jeremy Frimpong ajye gusimbura Trent Alexander-Arnold mu kipe ya Liverpool kuri 2, cyangwa se hari undi mukinnyi bari buze kujya kureba. Gusa target kano kanya hari nuko Bayer Leverkusen Liverpool bafitanye umubano mwiza, barimo baraganira neza kugira ngo barebe neza ko ibiganiro byazagenda neza. Uyu Jeremy Frimpong akaba yajya muri kipe ya Liverpool akajya gusimbura TAA wagiye muri Liverpool muri Real Madrid, ubwo yahawe imyaka 5 muri kipe ya Real Madrid nyuma yuko Perez amaze kumusinyisha mwiza rishyashya muri era nshyashya ya Xabi Alonso. Rero Jeremy Frimpong vuba hanga muri apona no kuri The Sport Show tuzabagezaho ko yamaze kwinjira mu ikipe ya Liverpool. Jeremy Frimpong ni umukinnyi ukina mu ikipe ya Bayer Leverkusen kuri 2 cyangwa se agakina kuri 7, akina uramurongo wose wo ku ruhande rw'iburyo. Indi muri kuvugwa n'umukinnyi Dean Hussein. Uyu Dean Hussein ni umukinnyi urimo uravugisha Uburayi, ni umudefenseur ufite imyaka 20, akina ikipe ya Bournemouth, yambara nimero 2. muzanye mwitegereza neza muzamubonamo. Ni umupeti ufite igihagararo cyiza, ni umupeti w'umuholandi ariko w'umuhanga kabisa, umupeti w'umuholandi ariko ubungu uri gukina ikipe ya Espagne nkuru. Ni umupeti ubungu umaze kugaragaza ko ku rwego rwe ari ku rwego rwiza rwo hejuru, kuko yakinira ikipe iyo ari yo yose ikomeye. Ni umupeti ukomeje kugira kariyeri nziza, ni umupeti ukomeje kugira performance nziza mu mukino. Amakipe mu Bwongereza hari mu kipe ya Chelsea, mu kipe ya Arsenal, mu kipe ya Liverpool zikeneye abadefenseur nongere bisubiremo, ziri mu rugamba rwo guhangana n'ikipe ya Real de Madrid. Uyu mupeti ku giti cye yitangarije ko ikipe ya Real Madrid yo ari inzozi ye, ni inzozi ze gukina ikipe ya Real de Madrid. Iramutse umuhamagaye isaha ku isaha yakitaba akajya kuvugana n'ikipe ya Real Madrid bakareba ko basinyana amasezerano. Ariko ibyo ntibivuze ko amakipe mu Bwongereza harimo ikipe ya Arsenal, harimo ikipe ya Chelsea, harimo ikipe ya Liverpool zitari gupushinga ngo zishyure list close afite, dore ko afite list close ya miliyoni 50. Miliyoni 50 dore amakipe mu Bwongereza arimo aragereza gupushinga kugira ngo arebe ko yatangura muri ikipe ya Real Madrid kugira ngo irebe ko yahita imutwara akamusinyisha. Ese ni Chelsea zamutwara, ese ni Arsenal zamutwara, ese ni Liverpool zamutwara, cyangwa uyu mupeti nkuko yabyivugiye ashaka gukina ikipe ya Real Madrid ubwe ku giti cye.
aragira ati njyewe bafunguye nahita njya mu ikipe ya Real Madrid, ndayikunda cyane, numva nyine ari ikipe y'icyitegererezo kuri njyewe, ni ikipe y'inzozi zanjye z'ejo hazaza, nabangiza amahirwe ko bagiye gukina ikipe ya Real Madrid. Perez rero asigaye gufungura konti ye akavuga ati ese turayishyura aya mafaranga, turayishyura mu byiciro cyangwa turayishyura icyarimwe, turayishyura se tukongeraho n'ibindi bigenda bitandukanye. Ni transfer irimo iravugisha Uburayi nyuma y'uko Udine Hussein amaze kugaragara ko ari umukinnyi mwiza, ikipe ya Real Madrid ikagaragaza ko Xabi Alonso kuba yakinjiramo amaze gusaba abakinnyi nimero 6 umukaseri, asaba nimero 3 ndetse asaba no mu defense central bitewe n'imvune muri defense agiye afite biri gutuma na Chouameni buri munsi ari kuza gukina inyuma. So ubu ngubu rero era nshyashya ya Xabi Alonso ari gushaka bene abo bakinnyi. Ikindi uyu mupetero amaze kuvuga ko yifuza gukina ikipe ya Real Madrid, ariko amakipe yo mu Bwongereza akomeje gupushinga avuga ngo twamusinyisha uko byagenda kose biraza kugenda gute. Rero reka tubihanga amaso tuze kureba ngo hano muri Apple se uyu mupetero aza kujya gusinyira ikipe ya Real Madrid cyangwa aza gukina amakipe yo mu Bwongereza akomeje gukora race n'ikipe ya Real Madrid kugira ngo barebe ko batwara uyu mukinnyi. Mbibutse ko release clause y'uyu mupetero kuva muri Bournemouth ujya mu ikipe yose ni $50,000,000. Amakipe yo mu Bwongereza afite ibiganiro byiza kugira ngo aze gutwara uyu mukinnyi, dore ko Chelsea ikina mu defense centrale, Liverpool nayo ikeneye gusimbuza Konate ndi kubona nawe ugiye kurangiza amasezerano muri 2026, Arsenal ikeneye gusimbuza Saliba ko Real Madrid irimo yamugiye bijanja kuko niyo target mu ba defenseur ifite mu mutwe wayo. So reka tubihanga amaso rero turebe uko bizagenda bigenda, tuzagenda tubagezaho amakuru ay update uko amakuru azajya agenda asoka umunsi ku munsi hano muri Dako Sport Show. Tunyarukire kuri Tijan Leyders, umupeti w'ikipe ya AC Milan, umupeti w'imyaka 26 ukina kuri nimero 8 mu ikipe ya AC Milan Manchester City. Murabizi ko ubungu muri iyi minsi ikeneye abakinnyi bagera kuri 2. Yavuze ko ikeneye nimero 8 gusimbura Bernardo Silva, ikeneye nimero 10 gusimbura Kevin De Bruyne. So Tijan Leyders emirabona ko ari umumegateri ukeneye kugira ngo arebe ko yaza gukina mu ikipe ya Manchester City era nshyashya. Murabizi ko era ya mbere yararangiye, ibikombe byo barabitwaye nta kintu batakozeho, ariko iyi era ya kabiri uyu mwaka mubonye ko bitagenze neza. Season bari finale ya FA Cup bazakina n'ikipe ya Crystal Palace. Nyuma y'uko bakina na Crystal Palace rero ari abakinnyi bari kwifuzwa muri Manchester City na Pep Guardiola kugira ngo arebe ko yakongera kubaka groupe ikomeye kandi ifite imbaraga. Uyu Tijan Leyders bamaze Umuholandi bamaze kubona ko n'umukinnyi mwiza waza gukina mu ikipe ya Manchester City avuye mu ikipe ya AC Milan. Ubu ngubu ibiganiro birarimbanyije, barimo baragana n'ikipe ya AC Milan, barimo bareba ko hari kuntu byagenda kugira ngo babashe kuba bamutwara. AC Milan ntabwo byoroshye kugira ngo ukure muri umukinnyi kano kanya kuko nayo iramukeneye muri projet zayo, gusa nk'ikipe ya Manchester City turabizi neza ko ifite amafaranga, igwikishaka cyose iraguhamagara ikaguhereza amafaranga yose wifuza ariko ikakubona. Ese AC Milan iraza kure umukino, iraza kure uyu mukinnyi ngenderwaho mu ikipe ya Manchester City, dore ko yisheje ubu ngubu Loftus Cheek yaricaye, ni ibintu rwose byagaragaye. So uyu Tijan Leyders Manchester City yashyizemo imbaraga ikomeje kugerageza kugira ngo irebe ko yamusora. Nabyo tuzongera tubabwira ko mu minsi iri imbere ko bizagenda uko kizahapeninga muri byo, niba diri z'abadani cyangwa se uyu Tijan Leyders azaguma mu ikipe ya AC Milan bikarangira, niko mbitekereza. Tukira muri Manchester City rero indi nkuru irimo iravugwamo ni Florian Wirtz, ni umukinnyi ukina nimero 10 mu ikipe ya Bayer Leverkusen. Manchester City na Bayer Leverkusen na amakipe agirana umubano mwiza. Murabizi ko ajyatizanya n'abakinnyi baki bato yabimano nk'ubu baramaze iminsi bari gutira umupeti Makati kugira ngo ajye gukina Maria. Bari no kuvuga ko bashobora no kuzashyira muri transfer ya Florian Wirtz kugira ngo boherezemo Makati bashyiraho n'amafaranga bazane uyu Florian Wirtz. Ariko ibijyanye na Florian Wirtz kuva muri Bayer Leverkusen ni umukinnyi bavuga ngo ngemeze neza muri Bayer Leverkusen, ariko ndagishaka kujya kugerageza kureba ko nahindura nkajya kureba undi mwuka mushyashya. Ibintu bigaragara rero Florian Wirtz yafunguye imiryango kuri buri kimwe, release clause, ibintu byose bigiye bitandukanye. Florian Wirtz yarasohoye umuryango, yarawufunguye bi open. So Man City rero yakomeje kugerageza ikomanga ivuga ngo uyu Florian Wirtz turamukeneye. Biri kuvuga ko umuryango wa Florian Wirtz, papa we ndetse n'ababyeyi be bazamutse bakajya mu Bwongereza kujya kuganira nako Manchester City yagira na contract nziza, yagira ikintu ikora kuri iyi transfer bikihuta cyane nyine Florian Wirtz akajya muri Manchester City. Ikindi kandi nuko barabizi neza ko uyu Florian Wirtz barabizi neza ko Manchester City n'ikipe ya Bayer Leverkusen bagirana umubano mwiza. Ikindi guhana abakinnyi ni ibintu rwose byoroshye cyane. So kumva ko rero uyu Florian Wirtz yajya mu ikipe ya Manchester City, ubwe Florian Wirtz nawe yapushinga akavuga ati ahantu niho mbona honyine bishobora kutabyihuta cyane nanjye ngata nigendera cyane. So
ntabwo bivuze ko Bayern Munich yarekuye. Bayern Munich nayo iracyari muri iyo deal, iracyashaka kuba nayo yasinyisha uyu Florian Wirtz. Biraza kugenda bite? Ese Bayern Munich irimo iragira iti turashaka uyu Florian Wirtz tureko twamusinyisha. Manchester City nayo ikagira ati dukeneye nimero 10. Bitabaye ibyo ngibyo ntabwo twakumva ko uyu Florian Wirtz yaducika, kuko hano ku isoko ryo gura n'igurisha ari mu bakinnyi beza ba nimero 10 bashobora gusaba bagasimbura Kevin De Bruyne. Ikindi yari yavuze no ku mukinnyi uwo bita Gibbs White umwongereza ukina muri Nottingham Forest, kuba nawe yaza akaza mu kipe ya Manchester City ku nimero 10, akaba ari proposal ya kabiri ku nyuma yuko babuze Florian Wirtz. Biraza kugenda gute? Manchester City iraza gufata uyu mukinnyi Florian Wirtz yamusinyisha cyangwa araza kujya mu kipe ya Bayern Munich? Amakipe aracyari gupushinga, ibiganiro cyarimo birakorwa, gusa ku ruhande rwa Florian Wirtz arifuza gusohoka mu kipe ya Bayer Leverkusen akajya kugerageza ubuzima bushyashya mu zindi league, se mu yindi kipe, cyangwa se muri top level y'ikipe runaka. Florian Wirtz araza kujya mu kipe ya Manchester City. Tuzakomeza kubakurikirana kano kanya. Gusa ibintu baravuga ko ibiganiro bimeze neza hagati ya Manchester City na Florian Wirtz ndetse n'umuryango we wagiye kuganira n'ikipe ya Manchester City kugira ngo barebe ko bakemura bino bintu bikagenda neza. Inkuru iri kuvuga n'ubundi wanga muri Bayer Leverkusen, Jonathan Tah. Byari bimaze iminsi biri kuvuga ko Barcelona ikeneye mu defenseur nka Jonathan Tah wa experience ufite imyaka 29 kano kanya, umaze no kugira uruhare rwiza mu kipe ya Bayer Leverkusen kugira ngo igire ibintu igeraho muri imyaka yatozogana na Xabi Alonso. Inkuru rero yaje guhinduka, Bayern Munich yaje kubyinjiramo, ndetse Bayern Munich byinjiramo ifite n'imbaraga cyane nyuma yo gusona Eric Dyer wagiye mu kipe ya Monaco. Barcelona yakomeje kugaragaza ko ifite abadefenseri benshi, si ikibazo cya financially nyine ikibazo cy'ubukungu, ni ikibazo cy'uko Barcelona ubwayo ifite abadefenseri benshi. Araujo ni umudefenseri wagiye amasezerano mu kwezi kwa mbere ejo bundi. Umudefenseri Kubasi ni umudefenseri uri muri project za Barcelona. Christensen, Eric Garcia, abo bose n'abadefenseri bari hariya. Inigo Martinez nawe bari kugira ngo bagerageze bareko bamuhereza amasezerano mashasha. Niki rero kibuze kuba hano muri Barcelona cyabayeho. Barcelona rero yarebye ibona igomba kurekura ibyo bya Jonathan Tah, ikamurekura ikavuga ati kadukoresha bano twabongera amasezerano, abandi tugomba gushaka ukuntu twabaganiriza nabo bakaguma hanga, abandi nabo tugomba kubagira muri project zacu zigiye kirekire. So Hansi Flick aravuga ati reka turekure uyu mudefenseri. Akivuga ngo turekure uyu mudefenseri agende, kubera ko dufite abadefenseri benshi cyane tugomba gukoresha cyane. Bayern Munich n'ikipe yari kintu mudefenseri yahise ijya muri deal kandi cyane nyuma yo kurekura Eric Dyer akajya mu Faransa mu kipe ya Monaco. Biri na official ko yagiyeyo. Jonathan Tah mu kipe ya Bayer Leverkusen wamaze no kubwira Bayer Leverkusen ko agomba gutandukana nayo. Bayern Munich yakomeje gupushinga cyane, ni mu free agent mu gihe kiri imbere. Bayer Leverkusen naye nta kibazo yatanze green light, urupapuro yarurekuye nyine yemeye abarengaza ko kugira ngo umukino soke. So Bayern Munich iri mu biganiro biri no kugenda neza. Mu minsi iri imbere turaza kubahereza inkuru ko Jonathan Tah agomba kuba umudefenseri w'ikipe ya Bayern Munich, ariko Bayern Munich n'ubundi yari ikeneye umudefenseri nkuriya ufite nawe experience, dore ko Vincent Kompany afite abadefenseri nka Upamecano n'abandi badefenseri ba Eric Dyer, ariko habamo experience zo kugira ngo barebe ko babona umudefenseri nk'uyu nguyu mwiza ufite experience kandi ushobora kuyobora mu gutwara ibikombe. So ni ugutegereza rero tukareba ngo Jonathan Tah ese arava muri Bayer Leverkusen yerekeza mu ikipe ya Bayern Munich cyangwa se arajya ahandi hantu. Biraza guterwa n'imiganiro Bayern Munich iraza kujyana na Bayer Leverkusen, dore ko umubano nawo umeze neza nta kibazo mu buzima busanzwe. Ni inkuru imaze iminsi irimo iravugwa ngo ese ko byatangiye Matthias Cunha arimo avuga ko Manchester United ibiganiro bimeze neza, arinda no gusinya byararangiye gute? Nukuri kugeza isaha Fabrizio Romano arimo aragira ati nta kintu na kimwe kigeze gihinduka kuri transferi ya Matthias Cunha. Manchester United kano kanya isa nk'iri gufokasinga ku bintu bijyanye no gutwara Europa, kureba ko yayobora iri Europa igatwara nk'igikombe muri uyu mwaka, reba ko yakisavinga mu bihe bibi yanyuzemo muri uyu mwaka, dore ko ngo ihagaze nabi cyane. Uretse gusavingwa na Europa gusa muri uyu mwaka, nta kindi kintu Manchester United yaba yarakoze. So nta kintu cyahindutse ku biganiro, nta kintu cyahindutse ku bijyanye no kuba amafaranga bari bayemeye nka Manchester United, nta kintu cyahindutse ku bintu byose byakorwa kuri Matthias Cunha kuva muri Wolverhampton ujya muri Manchester United. Robin Amorim nta kintu yahinduye cyo avuga ko muri projet ze mu mupira abona yakira mu kipe ya Manchester United umwaka utaha wa saison
uyu mukinnyi yagenda muri projet kandi neza. So ibiganiro biracyarimbanyije, amasezerano biracyari guhambwa, impapuro baracyari guhinduranya, barimo baragenda babishyiramo nyine umucyo kugira ngo barebe ko byagenda neza mu minsi iri imbere. Nyuma ya Europa League ibi ngibi bishobora kuzarangira nabyo uyu mukinnyi Matheus Cunha yambaye umutuku n'umweru w'ikipe ya Manchester United, the Red Devils. Tuzakuri hano muri Apple na tubabwira duti Matheus Cunha mu ikipe ya Manchester United byarangiye, deal is done. Rero ikintu gitegerejwe nuko mwamenya ko Matheus Cunha transfer kujya mu ikipe ya Manchester United nta kintu cyahindutse, igisigaye gusa no gushyira akadomo ku masezerano no kwemeranya buri detail iyo ari yo yose bikarangira. Hari impuzo zimo ziravugwa nyuma y'uko Real Madrid yifuje abadefanseri, ivuga uti ndifuza ko twabona umudefanseri uko byagenda kose. Uwo nimero 3, nimero defense central, dore ko dufitemo n'imvune nyinshi. Nimero 2 we bamaze kwasoza, bamaze kwakimara Trent Alexander-Arnold, Carvajal nayo kuva mu mvune, na Lucas Vazquez nayo bivuga ko agomba gusohoka mu ikipe ya Real Madrid nyuma y'igikombe cy'isi cy'amaklebe. Ndetse na nimero 6 ariko hari abadefanseri 3 bari ku rupapuro shortlist. Dean Hussein, Bournemouth, ni umudefanseri ikipe ya Real Madrid iri gushaka, we arashaka kujya mu ikipe ya Real Madrid, ariko ni proposal ishoboka bitewe nuko n'umwana ukiri mutoya kandi n'umwana kugaragaza kazoza, ariko ntabwo ari yo priority Real Madrid yashakaga. Real Madrid yashakaga Saliba. Ni cyo cyabaye muri Saliba nyuma yuko uwo bita Andreas Berta, director sportif w'ikipe ya Arsenal, yumvise ko Real Madrid yagize priority cyane Saliba, kandi Arsenal kabitifuza gusohora muri projet yayo isigaje gutwara igikombe gusa. Umukinnyi wari we wese itangira ibiganiro byihuse kugira ngo iganirize umukinnyi Saliba, kumwongeza amasezerano, kumuha umushahara mwiza, kumuha ibintu byose yumva akeneye byiza kandi byamugirira akamaro, kugira ngo Real Madrid Perez atamuyobya akamutwara. Niki cyabaye rero, Real Madrid yabire biravuga ati iyi transfer ishobora kudashoboka bitewe nuko Arteta ndetse na director sportif Andreas Berta bamaze kuganiriza Saliba, kandi akaba gifitemo n'iyindi masezerano agera mu mwaka n'igice cyangwa imyaka 2. So biragoranye rero ko twatwara uyu mukinnyi byaduhenda. Yageze kuri Konate mu ikipe ya Liverpool azarangiza 2026, ariko nabo babonye ko bishobora kuba bigoye cyane ko Liverpool iracyana mu kintu cyashaka kwitumwongeza n'amasezerano hakiri kare. Yesishira imbaraga cyane nkuko nababwiye kuri uyu Dean Hussein. Dean Hussein rero Zabia aragira ati mbere yuko njya mu gikombe cy'isi cy'amaklebe ngomba kuba mfite umudefanseri nimero 5 cyangwa nimero 4, kubera ko na defense yanjye abakinnyi bayo bagiye bavunika. Asensio ntabwo yabasha kuyobora wenyine, Rudiger niba yaragize ikibazo, Tchouaméni nawe urabona kugira agira ibibazo kubera gukinishwa ahantu henshi hagiye hatandukanye. So birasaba ko tugomba kugira undi mudefanseri twinjiza mahanga defense centrale ndetse no kuri 3, kuri 2 bamaze kuhagura, ndetse na nimero 6. Ese niwe mudefanseri ubuza kwinjira mu kipe ya Real Madrid cyane amahirwe. Dino Sana agira ati njyewe ndumva nishimiye kujya mu kipe ya Real Madrid. Turaza kubakurikirana nabyo turebe ko uko biza kugenda, gusa Saliba yari priority mu ikipe ya Real de Madrid. Indi nkuru ya nyuma nasoreza mbabwira nuko umutoza w'ikipe ya Barcelona uwo bita Hansi Flick aragira ati Araujo twaraganira muri Champions League, twamubwiye amakosa twakoze, ikindi twabonye ko ntabwo ari wenyine wakoze amakosa kugira ngo tuve muri Champions League kuri ikipe ya Inter Milan. Twakoze amakosa muri rusange ko twaramuganije tugaganira ibintu byatandukanye n'ibintu twamugwana nyine nk'ikipe nka club, nta kibazo gihari. Ati ikindi kandi twabikemuye neza, twabiganiriye neza, n'amahoro. Ikindi gikurikiyeho ati gusinya amasezerano y'igihe kirekire ntabwo ari byo ndambirije imbere, amasezerano y'amafaranga ntabwo ari ndangirije imbere. Ikipe ya Barcelona ndayikunda, nishimiye kubamo, kandi mu ikipe ya Barcelona ntekereza ko n'umuryango mwiza, turi kubaka ibintu bigomba kuzaduhereza ibintu twumva twifuza mu myaka iri imbere kandi byiza bikomeye. Tugomba kuba turi strong muri iyi season itaha, tugatwara ibikombe tutigeze dutwara kandi byiza. Arongera agira ati hari icyo nababwira, mwarayibonye neza ko twabaye beza muri uyu mwaka, cyane cyane ku ikipe ya Real Madrid. Twagaragaye neza ko twakinye neza umupira, twitwaye neza muri uyu mwaka. Umwaka utaha dushaka kuza kugaruka tumeze neza, turi na strong na experience twayizamuye. So twitegure Barcelona mu mwaka utaha ko dufite abana beza bazi umupira, tugomba kongera urwego. Ati tugomba kugana n'ukuntu twagira ni ibintu bireba nyine Deco, bireba na director sportif nyine w'ikipe Deco ya Barcelona.
tugomba gushaka ukuntu twongerera amasezerano Rafinha ndetse na Lamine Yamal. Deco akagira ati amasezerano hagati ya Rafinha ndetse na Lamine Yamal nta kibazo kirimo, turimo turabiganira ngo turebe ko byagenda neza tukabikora mu buryo bwiza. So nyuma yuko Rafinha amaze kuvuga ko amasezerano kuyongera nta kibazo, byongeye byanzurwa na Deco ko nawe ko bari kugerageza kubaganiriza kugira ngo bareke amasezerano yagenda neza. Ubwo rero icyo twababwira cyo nuko muri Barcelona umwuka urimo ni mwiza nyuma yuko bamaze gusecuringa na championa uyu mwaka. Hansi Flick atwaye Super League, atwaye icyo bita igikombe cy'umwami muri Espagne, agiye gutwara igikombe cya championa. Ubwo urumva ko uyu mukinnyi nako n'umutoza atsinze imikino myinshi Real Madrid muri championa ndetse n'indi mikino yose yagiye bahuza El Clasico. Ni umutoza wagize saison nziza uyu mwaka. So kongera imyaka 2 yongereyemo muri kipe ya Barcelona ni ibintu byiza cyane. Ubwo rero Barcelona muhitegure umwaka utako izaba ari nziza cyane nkuko bisabwa. Ikindi biravugwa ko Rashford ashobora kuzinjiramo, turakomeza tubakurikirana nabyo. Rero ndabashimiye. Ne amakuru yari menshi cyane, na amakuru nabaganije kuri Jeremy Frimpong, nabaganije kuri Dean Hussein, nabaganije kuri Tijan Leaders, nabaganije kuri Fran Wirtz, Matthias Cunha, Saliba Konate, Luka Vázquez urimo aravuga ko agomba gusohoka mu ikipe ya Real Madrid nyuma y'igikombe cy'isi cy'amaklebe. Ndabashimiye cyane, cyo nagusaba no kugira ngo ukora subscribe, nkanagushimiye cyane ibyo umaze gukora. Imana ikomeze kubarinda. Rero n'umuntu mwitime kuri Bombe mu mabaye gaciro. Football as always my life, nadako naruhago. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze kubarinda. Ciao ciao, bye bye.